Mati naroda, kot so Južnoafričani klicali Winnie Mandelo, za seboj pušča bogato dediščino boja proti apartheidu. V svojem boju proti nepravični rasni segregaciji je pogosto preizkušala meje, se sprehajala po robu zakona in razburjala s svojimi brezkompromisnimi izjavami. Vse v imenu revolucije. We bring up the white man's children. We could have killed them any day we wanted to. Bila je nasprotje svojega nekdanjega moža Nelsona Mandele. Medtem, ko si je njen mož prizadeval za demokratičen boj proti apartheidu, je bila Winnie pri uresničevanju svojih vizij veliko bolj neusmiljena. Kljub temu, da so jo oblasti povezovale z umori, ugrabitvami in korupcijo, je v kolektivni zavesti naroda ostala predvsem borka za pravice temnopoltih Južnoafričanov. Winnie Mandela lastly leaves a huge legacy. And as we say in African culture, a gigantic tree has fallen. She has been one of the strongest women in our struggle, who suffered immensely under the apartheid regime, who was imprisoned, who was banished, who was treated very badly. Z Nelsonom Mandelo sta se leta 1996 po 37 letih zakona ločila. Nekdanjega predsednika je v zadnjih letih svojega življenja večkrat kritizirala, da se je v zaporu preveč omehčal. Bila je oseba, ki se nikoli ni bala izraziti svojega mnenja. She is one of those who would tell us exactly what is wrong and what is right at any time. We're going to be missing that. Because it is not just being an icon because of the length of your involvement in the struggle. You become an icon when you provide that guidance. We'll be missing that guidance. Južnoafričani se je bodo spominjali kot političarko, ki je izrazito oblikovala južnoafriško politično pokrajino. Winnie Mandela nikoli ne bomo pozabili, zagotavljajo prebivalci Cape Towna in Johannesburga. I know everywhere else in Africa. To say thanks to Mama Winnie Mandela for the role she played in our struggle. She's our mother, she was there when things were tough. Angashiya sikwazi ukubamba leliqhaza alenze impilweni zesizwe simnyama. Lapha eyakhona sisathi phambili Winnie phambili. Danes je dom pokojne borke proti apartheidu obiskalo več politikov in ostalih, ki so želeli počastiti spomin na Winnie Madikizelo Mandelo. Prav tako izrazi sožalja ob njeni smrti prihajajo iz mnogih drugih afriških in svetovnih držav.